EJJ 254 Gatundo's finest. I'm telling you. Alikia narudwa mudo gwito karaoke. Na gikundi kia Mwanzo Boys. Oh yes. Gitagwo Tea Muciari. Brother. Rwari rwa hende ito. Torogwo kaigwa tarimbo iraregwa. Yes. Tondu gukiri andu. Okarigwa te mundu agikorwo athoire muciari wake ate angiagutia muciari wake angikararia muciari atia mekuo riu even don't know what's happening. Yes. No gwiciria ndakurie kwira atiriri ungiakwariria andu akuri iwaririe mwana waku kuma ari munini thino ina so many other voices. Oh yes. Angithikiriria na nicio murutaga barabara-ini nicio murutaga njira-ini by the way nicio imweheragia reri-ini riu koguo ri no nginya wike uria wothe we wathitwo ni Ngai tondu Ngai akuhete kindu gitagwo wigiriki niguo twitaga responsibility riria akuhe mwana ucio onokorwo ringi ciana ingi ni igiukaga na ringi gakorwo ti kirathimo ri tondu ti ciothe ciukaga cie kirathimo kuringana na Ngai ciukaga cie kirathimo no kuringana na andu athi ri ni kwa ringi ti kirathimo by the na kana kauka karahe thina muno he miaka nyina ngari angiohanda ukoragwo taguko tawagurukire gothete 50 kindu ukariga goka na ukamba kuga by the na jigaku yes ona ngakora kadaramenya kanena rio ukaiguaga na ngenda na shuguri by the way niguo tondu riu he miaka nginya gatumia makaumia ndatarume ndio kandu uguo jira kani uwi no uguo joy miaka nginya by the way especially ha mutumia akinya miaka 40 guthii uguo ri ni ukoraga mutumia ucio by the way na gatawe niguo na gastomach kega tondu riu no menya maundu ma gukorwo ati maflati time riu ucio ndukoragwo ri party ya muturire wake riu riu ni eherete uhoro wa gwiciragia uguo vio by the way riu ni gwetha mbia na gwetha maica mega na tondu mwiri wake ni uhoreire nduri na maundu maingi ri na ndathagathagio ni nyamu ici cietagwo hormones na nyamu iria ingi ri akohanda na ndamenye yes akamenya athi thibitari akiwaga ni araigua akaruo ndeno ya kianda ndagitari akamwira ukiri na kana we you are 5 months pregnant ona ti 5 no athi kugia athi guohoka akuhurira awangari oi we ha ndamba kumaga ngo uguo i taka uguo ko wina ngari toka Ngai tondu riu ri ndiamba kuma njoke no twina rigitari haha uka tu kejuke yani othi wakora ndagitari na kiria na macicio maria maona kanyamu karia macuragia haha etagwo stethoscope yes akwira habari yako mzuri sana we ndio unaitwa mimi ndinaitwa baba Wangari so niwe mko na mama Wangari she's my wife okay yes do you know that she's pregnant and she's almost giving birth what what daktari Kawazi kwa Kirathimo. Daktari wacha niulize umepima vizuri ama ni unajua siku hizi kuna hapa ako iko ya nyamura maigora gaita kwa gado yes akakuonagia haraka kwenda tiriri si unaona ile ile inakoka pale ni heartbeat na inaonekana mtoto amepiduka ako kwa njia sasa so kwa hivyo ni ako how many months pregnant tunafikiria saa hii in fact venye nimempima ako na ile riba ya bali inakaribia sasa kwa ile karibu ile riba wewe wacha nikuulize mama umekaa hiyo miezi yote kama hujajua uko na mimba anakoka wako wewe unaona hata ndani nali ekole yani yako ndio aturagura golari wewe na gwera tere wewe kwa waibara ni na thoma ugo kaigwa mundu by the way aratwarirwo thibitari ona ndaro wewe tondu hatira andu magianaga yes na ndaro wewe andaigwa aikia we waikarire maica maria mega we ona mwana ora munini ni munene akiri mugima last born yake ni mugima riu kambiria kurigwa tiriri tondu nginya we wa kanitha na no ona mutumia aku kurigwa tiriri ri no angari roho mutheru ukaiga giki Kirathimo wearageria ika mugunda tondu ni ukihurukite ni horerete ri ukinya wira-ini ni wahiro ni ukiiganire ri no the maundu ake gaiciarwo turere maundu by the way na njirite kuigua India kwa mutumia miaka 64 waciarire kagia kana 64 years yes ugo thino no ego surprise by anything yes ona twikite ona ni amenya we amenye he miaka angimenya oke agwire na riu ri urende igwa itha Wangari hai kiamenya no ni ngugithie thibitari
Thi thibitari urorwo ni ukunjira ure wa ndagitari akwira. Ndio acio meciragia ni kurwara. Tondu ndi akirikanire na maundu maya. Yes. Makugia ciana na guciara ndi arikanie. Ndagitari agathia akamwira atiri amuthima wega amuthima uria araigua. Akamuria and when was your last? Ndagitari we ati what? When was your last periods? Aye, periods? Yes. What are you asking me? I'm 49 years. I'm 49 years. What are you asking me? No, I was asking umekuwa ukisikia aje? Daktari agathana akaandika hau ndaraona. Yes. Kiria kirandikwo. Daktari akaandika urine test. Akaandika PT. Ndrona kiria kiandikwo. Akora thiore kioro. Maithio thimo gakunegana kana kuku nasi. Aci akuthia kunengera. Atoka gatuma wendo kwirwo maumirira magoikio computer-ini ka ndagitari ukaigua ndagitari coka kwa ndagitari ukaigua ndagitari ima hau nja Rosemary yes Rosemary Kamau Rosemary Kamau oka kaingira kona cokia miwani ugu akaigira stethoscope we no kwandika arandika gikuroraga atoka ngoro komeka tanda-ini ke hau riu akoya nyamu itagwo US yes ultrasound karirikana uria wekagwo na wacothio kona namba ithe kanyamu karahura ugu aya TV ne hau computer-ini ukona ai gwatire ati kama kuguo thera thimana ni njukire kugiuga ni mutwe urandia na riu ndayokaniriria hana mutwe oya na mutumia ni muge arangimenya wana ni kumaka akoria is it what I'm seeing? You're surprised? Very surprised. You shouldn't be surprised. No, my last born is 17 years old. Yes, this is good news. I want to break the good news. What good news? What am I going to tell Baba Kimani? You are pregnant. I'll give you the good news that you are pregnant. And it's not just being pregnant. No. It looks like you are 7 months pregnant. Oh my God. 7 months pregnant. Oh my, akabia korira. Yes. Dagiwa, what a blessing. Asa. What is this? What are the rest of the my readers? What are the rest of the days going to say about me? Yes. Hey. Will I be able to go to church this Saturday? No, I cannot. What will I tell my pastor? Akoyathimo. Ari kia gucomoka hau. Ithake mani. Oi. We mucie. Ndakorwo ndaimo hanini coka nyumba. Ndagicoka nyumba niki gweka nyumba. Niguka njukite nyuma kwi ndagitari njuke kwa report ciake. Niki wero kai kwina thina? Njuke kwa TV-ini. Kwa radio-ini, kira thimu-ini. We ni ukingora. Ukirago kwa muthuri mugunda ayite banga uguo. Ikungithia ati oguo. Eri kuindire wika. Edo ciara wo. Ono akigotha muthuri na miaka 55. Na akamutumia miaka 49. Ni agia kana. Amathiwa ni kirathimo. Aza. Ona ndangiri komera ni kirathimo. No thio kamere ega ni murarathimirwo na kana. Muthuri cia ukororo. Amugwetiro. Na ageriria urona ni benda. Otidagete. Ale tokaga. Yes. Le tokaga. Ke kabura. Yes. Le tokaga by the andu no makuire. Andu no makuyo horo. Ni ona hagerega mwaka kire ka samine ne ugo mucetho. No rute gwa ke high school agari kiri. Le to. Mathi ko bagite undu wa muthemba ta ucio. Enya muracia ni mwarikirie ki? Maundu manyu na we ugika atia? Ukihingwo. Na mukirihwo. Yes. Ukihinga nduka. Na mukirihwo. Baja. Okire ndogo tu ndio ako tukiritaite. Turita. Gana kuma uthi karore gacerere ngoni gwake tunyihie hwai gira yangu nini re rebe kireka form 4 kireka form 4 rire muthuri kwerwa atia ndina kauru okire oho
ande ona ire juga mazuko mana makana maikarire matiragethie ona kabanga atwagituraga mawira-ini tondu mundu ni angirakiona gwa guthie agwa ni ndi hao yoani ndi hairigo inde ona he ndagoro ndoraga mbumbu iho yumanene muno matu saitore na ngano takire ngano akwe ndagoro ndoraga mbumbu Eza kondoraga mbumbu inene muno haha gwagi atiriri no hote guka ukingoreo haha tondu rena kaundu kwenda gatwario kanini no jukara kendora kamutaka kana gakorire kunginyia oka gatire gasabe no ni jugati gya kunginyia au haku we ukande haha ndirathie kina ndeka ta mathaa meri mathaa meri ukaradi ngakwira atiri muthuni akiondo kenyitete guku na kenguite tambathio ndirigwa tanginyithetie maguru thi nguria ngeni je muthuri mirigo twamiambiriria ria twatura makura mawira-ini kai okire kuhuruka ningi uka gukorana mirigo engi atike uri mara kiora kwa munini wetagwo ndani ri ndio ukirikia arakirikia bombo ni njirika kucamania nake na ona no wamenyire niguo na ikijana higwa arakirikia bombo gwikia ararikia bombo riu horo uri ungi ucokete kungorari ndi mundu ungi ona ngirite ri hito ni ndakiwa ndikiririo haha riu ni kuigua atiriri ina wa mbururi mutumia ucio rono ne mukurugwe mukururi ndake na kana kangi congratulations. Ona tukire kania nduri andu kumonyirite mwana ni Kirathimo utire ona tigiareria ndena cia mwana ucio maita ndagika igiri ithatu ngukura macio ni maritu hai ucio ndo akiritu ha ucio ndo aritu he no kone ni ndingimenya ora ingika no tondu we ukire muthuri ri mura mwegete wina mane athimitwo arare kware gitari na aranjitagia turaria na gitari hau na kai muthuri uturagia hinya ucio na ni nditoirie Creo que no. Ahora ya va a toda la guía vais. Ahora le ure F52. Motumia por la gente. F52 motumia. F52. Yes. E wakua. E wadia wakua. Maudu magai. It happens. Yes. Una gwena ugwedi atiriri. Tituwathe. Asa. Tuoka tuwira kwa atiriri. Atiriri baraka. Asa. Musoka ari kwa understanding mweka atia. Moikara mo accept your dosio and when you have accepted okay fine you've said that let's move on and ona mutumia ucio ne oragira atumia ari angi yes tondu riu no amea ni ciuria ni amehagirira yes ciuria okona itateine kana kanitha-ini group cia kanitha-ini ri tondu ona atumia wenye ndu matietikagia ni muthuri ucio yes atumia wenye aratake akeni wakamau hau uria uitha wa mbururi Nora tena mayo macio ma muthemba ucio. Akere na mayo aruta mayo ku mundu thiaga eina meti o. Awe uria. Awe hau gona nyina brutale athakire kandi iria aturaga hithite. Ni ndia amigirie metha-ini. Aja waba kura. Yes. Yes. You have seen it. Ukabok ere andu acio. Are mutura muceraga nao. Yes. Riwe muthuri ru no tiga goke ukiyariria oraga mbumbu ukahurira mundu ona ni mbumbu ya ndari kia kuraga aguragia tiriri we hahihi oya ugatiri kangia kirathumbura guku ri ndukiri oho ndihoyaga gwagi atiriri ni macaguranire kayo turaga ku mundu uyu nie ndo akumugunda ona irigo ri haria kwa by the way ri nio ngoragia no korona gitugi ya gutira oraria mato ri ndo no ranyithira ndio karikia aza waima kwa bobo ukotengerete nginya kwa githurano na githurano twaka mwaka uriku ugoka thiete gwa gitugi yes tondu maundu riu ni makuhingicanira ona
ukaigua ore hana kaundu we ona watu gore wiki ugo wenyitira kamukonjo kana ikara handu thi wenyitira karuhi uguo gaciarwo gacoka kanena gaikura mugiaga ndugu oi muno he ndwenda tuona kwando ni twana tundu tungi mugiaga ndugu nako no nako orangiriria ri ukaigua gatiriri Gazista yake uria mukuru ri ito sista yake ndia kihikite maciaranirwo na gagatatu gaka yes na tutu turamwita mama tutu tatu tureta gaka mama alikareketie form 4 tureta gaka mama aria marageta mama ri nĩmarĩkĩtie form 4 gatikinyĩtie mwaka mũndona nĩkũ Gaka mama yes gaka nĩkũ na heo ndũgacoka andike gagacenjia ũkaigua getwo baba mũnini okau Adega munini na muiretu waku ambere ni kuhika hika kare kuhika kihikite agere na ciana agere cirageta anko irageta anko gacoka kundu kuria ngikora na twana tuto tugikirukire okua ata itu makire na tuori ukoraga kendetwo ni twana tu tungikariira gukurierwo ni mwana wa rwendo ucio akoraga wega muno kau no riu no amenya riu uria gwaikarire riu ta riu guku micii ino tuikaraga ri mugutigwo nako na muiretu wa wira hau ajenda nini ukamarioka makarigwa atiriri ikaguka gukira ka mundu magezia ni ka muiretu wa wira magicoka kumenya ciana ciako ni ka brother ka brasiri yes ka brasiri no menya ciana ciako ciana cia Jedeni iregetaga baba munini okoro ni ye Mwana yule kare kafadha kadogo mmekaona Tori sei. Tucoka kwendwo riu tweka atia twaneneha kaneneha niguo kendagwo uria muthuri uria coko ya mweherera na muthuri uria aumwo ehero ni kiundu kia muma ri itondu o mundu akona brand ya kugia ciana na kurikia riu arekenera guku agicirigia maundu macio ndekire atia ni arikirie wacoka riu karingo ni butwa unagongwa na butwa no korwo ngiri na kendwo biu Asante sana mudogo wetu Daktari Michuki Dr. Michuki na waina rasiko kumugana maudhi make yes muthia igane korera ndirarira ngagaite ritwekare ya ngoro na ijwekare ya ngoro na menya ndikona ngitawe iyo ni miario ya riu yes he's drunk very Moronomo ri mundu nomo agora cigo taizio bana na gwathie uguo gwathie ri yes mundu nomo ayo maundu mangi acoka gucoka agacemania namo akaiga haya I never knew koguo tathiaga igaga no nyina uyu kuruga That's a very normal person. Yes. Tikotoro kiritete weriraga. Tirere mundu ngiraga koguo haya ona ugitaga andu kiga he koguo tathiaga auga no nyina uyu gwika atia urugaga wega urikitie kugana mundu uguo ndugecirie ati ona wona maria na andu ndugecirie ati matiaganagwo asa ko maganitwo gacoka korwo mwethikeirie uguo koguo igatiriri tenirijua akirira kwaja niko ararira Ngai ukamuria niki akwira ni Johnny kamuria niki Johnny eka Johnny ni muthuri wake niki Johnny agwika hai tata anti hata sijui nitafanya nini tata wake mucerera sijui hata nitafanya nini ukamuria what's wrong kana sister yake what's wrong ni nini mbaya John amefanya nini kwani kaga kwira atiriri can you imagine I'm just 3 months tipate mtoto na saa hii jana usiku
aliingia hapa saa 5. Can you imagine ako na audacity ya kuniambia ako na mtoto anazaliwa in 5 days. Si wangu. Wangu anazaliwa in 3 months. Wangu anazaliwa in 3 months. Wake anasema kuna mtoto wake atazaliwa in 5 days. 5 days. Na hataki ati mimi nisikie kutoka kwa watu wengine. Nigenda wigwa kuma kuri andu wangitona andu na muse. Wazio meko guo ni mako maganitwo guo. Uri ohana. Yes. Kia tomagoro. Kom super. Kwaja tu guo. Ni wathaka kwaja kira kigenagia view. Nikeni. Ya githigo. Koragwo kira nyendaga kia bebe ya nyagithigo. Kio koragwo nakio. Na magego maigana ndite. Wega. Dento formula yaku ni formula. Sawa. Ti guthombocana. Ni. Arugenagia baile ndo hataga nyama magego-ini. Magego ni maikaru wega. Ukaga noi. Kwanza ta smile one donyi guku. Aroga hidio baile akanyithithio gakiria a glass of wine. Yes. Makagathikania moko. Ate oyo akahana tare wora mukundia. Exactly. Yes. Iyo ndacio warume mekaga cia wana biũ na magoma kabea in another 2 years. No, leave and let leave. Iyo ndacio kazaitani magoma wenako ĩndĩ mega majabu. Wendo moto makiambĩrĩria. I can take you to the moon. Yes. By the way, your heart is so pure. Imagine mũndũ ekora your heart is so pure na gũkora Nairobi. Na nĩguo rĩu icio nĩcio gũkũgana kũrĩa arakũgana. Yes. Your heart is so pure, darling. Imagine, by the way, I don't know. I even don't know, by the way. By the way, on Saturday, on the draft plan, we are leaving on Friday. Oh, where are we going? Let's go to kura kwa mudra wa giria gweta kwatia kura ogithie na kuria kiria wahituka Nyeri wa gutana kuria Muiga kwa mundu wale wa Innovate gwetaga something castle ona castle yo na ko na menya tu ko mane grivote go Tafaria gwetaga Tafaria castle ani wa mutwara Tafaria na ule wa mutwara by the way ona tigari yaku asa neko kuo mokuo ugathie kwe Felipe akara Felipe akamwira ngari ile njega a classic car yes awe nginya ndereba awe nginya ki ndereba nginya ndereba and driver medadi ko ithato 3 days yes Friday, Saturday, Sunday. Felipe agwethera V8 awe kuria ni kwenda V8 kana kwenda Mercedes S500 yes kana ukwenda Range Rover kamwira riu kwenda V8 tondu riu bara iria ndiragera kuuri kundu njui bara tinde kuwa kwega ari ya tukomwe utukomwe ngari yo ngari ni grivote kogo times 3 no ngirigana ria 20 120 dereva dereva nake opande ni 5,000 kongerera hau katika wandikira Felipe Sek atwara mwana mutumia na kumukania ukamuganire na ku wathie kumugana no athigetie meri 3 ya heo kana gake ri no gacomogana ku bushi-ini okamwire my dear heka undu kwenda gatwarie na riu andu to ni matwikire akwaria ri nginya na ku kamuganai mwaginya Tafaria no tiko no igwa ngiri bote okomogana murage kana ale seafood kana ale seafood akona ukiria nyamu ikarite ugo murare nyamu hano ugo ikarite kijaki chan wekire ndo gatamba mwina mwana mutumia ukimugana ewazo ukamuzora dance from muthiruka yoguo kwanza ni murathakirwo ni band the resident band special dedication weko ukaudara ngirisha kumagana matatu with thiko ithatu na mwana ucio ukimuganaga by the na wa murora by the way kona ni mwega ni kitu by the way kona handu agwire kwa gucagura ona ngana thungu ni maramurora na kumugeithagia hi gentlemen athuku akuru mwego wakamukuithia barathi barathi iguru tiguo ukora ginya chef ni aroka gukurekana kwina special occasion yes nigetha muke mutugo okone ni birthday kana ki murakungwira na muthenya ucio ndungenda kurio muno asa ni muthenya ko mutreat yes ni ko mutreat treat vizuri alivyo ukaza kuma hau thutha wa kindu ta meri 3 ri you go down on your knee yes uithita kanyamu hata mundu mukigu go down on your knee
Will you marry me? I can stupid. Will you marry me? Oh yes. Waja ofageza ke surprise hawo uwo. Ke funny. Yes. Ndio makamera na komegeta kakeka maineta kake etikira. Yo no funny we. Agia mundu ria oinagira andu ekago etagwati akamoya David akamoya ngake. Eni hagba ile we na ngani kuringithia ciake hawo uwo. Ogai mwerigage. No ni uramenya we mukora. Imagine wegire mundu macio mothe. Kuma haha riu ni thabari cia here and there. Amutwara ma dupes. Yes. Amuruta hau kuria mukire-ini mai-ini ni amenyire nginya kuria ma seafood. Na kuria indo funny. Yes. Na amenyire guciria. Atuire amenyerete kuria kawaida mucere wa nyama. Kumwabatia na guku Girimani. Mukaria Chinese, wetagwo Chinese food. Kuna ma Chinese restaurant. Riu anyita ambiti uguo reke ngwire. Ni amenyire kuria nyamu icio ikimirukaga. Kunywa gacai karia kanyua thoro gakombe kaigano. China. Amenyire. Tondu ngire na bia asa koigano mabio ba yes mabio akunengera ngoro yake yothe mwiri wake wothe meciria make mothe manyita akunengera atuika na ikara ki mucie mutumia waku riu mutumia ithetiguo yes then from there ukambirire riu kumagara tondu ni akiohanda riu ni ihinda ria gwithie riu getha mirigo netha mwana agiuka nake atuika ni akaria thina exactly koguo riu kuria muraturaga iguothe mutingithiaga riu ningi riu ni ambiria gucetu yes ni ambia gucetu ni ambiria gucetu riu sawa ena muthuri muthuri mwega yes muthuri ena mutwe mwega etiguo umwendete umwonete ikero cia iguru Wakambiriria gukaga ri kundu gwitagwo ri Thika Road alone yes and you go to that spot which has grasses all over up there. That's when you start talking in like you are in spirit. You're talking in tongues and talking to your friends and telling them, oh, I didn't know who does not go around and think that the mother cooks well. So this is the kind of meal that you take along this place. Yes. I love it. I'm doing like a lady, behaving like a lady. Having people's places like a lady. Yes, and you are there. Yes. You start by hoping. Yes, and then along the way, when your wife is 3 months due. Yes. Or 4 months due. Yes. That's when you go into the house. Yes. And tell her I want us to talk. Yes, there is something very serious. I need us to sit down and talk. Yes. Yeah. And now, the time to break her heart. Yes. In so many pieces that she'll never be able to collect all of them. Yes. In a lifetime. Yeah, that's the time. Oh, come here, babe. Urite tell you money, no? You don't use this, me. Babe. Abiria kunyonega ndo hote kwaria. Kuna kitu ambao ningependa kukuambia and I don't want it to come from anyone else. Yes. I want to hear it from the horse's mouth. Yeah, you hear it from me. And so that we can discuss it with you. Yes. I don't want you discussing it with other people out there. It is between me and you. Yes. Akulia sasa babe ni nini? Kwani nini hiyo unanitayarisha hii vyote? Haidua akire na kahu. No hanyito. Kahu na kahu tiogu. Go ni agwikira to irio no nduri urambiria kuria. Abetie kuria we. And that's the time unamwambia unajua along the way kuna mahali nimekosea here and there and I've not been a very good husband to you or even a good man so to say, but I've made a very serious mistake. Yes. And it is a mistake. But since it happened, I think it is time I talk about it so that we can move on. Haki wacha kunipeleka hivi. Unajua sasa unafanya mpaka nasikia maji kwa tubo. So you just niambie ni nini tu babe. Niambie tu ni nini. Ukahia na hinya. Kamwera in 5 days time kuna mtoto wangu anazaliwa.
Akaringeka atagucokeirie. She faints. Yes. Yes. Yes, so you look for a way, you take her to the hospital now. Yeah, you slap her small and another small, she does not respond. You know she's fainting. Yes. Why? Mago magere tio njororo icio. O cigoro icio. Cigoro icio. Aigua wakiganwo haha. Kiragwo uria mauthi make matari. Ni ona mangete timoneki. Ni mundu muriu. Na moito amukora. Weithite. Ora kugana ikwiraga ati indo icio wina cio tinyoneki. Orova. It's only that he's a thief. Who has not been caught. Want to steal your innocence. They are all over. We've been seeing them every other day. That's your neck. Okay. They're everywhere. Yes. It's only that he has not hajatembea. Ata wacha nikwambie. Ile heartbreak unapatanga. Yes. It takes a lifetime to heal. Not to heal. To collect the pieces. To collect those pieces. Yes. Nurona gicicio kiura gitu. Nurona gicicio kia ngari gikuite. Yes. Uria gikua nita guiteka giiteka. Ona tugane guiteka giiteka. Ona ira gondu ngicokia na gitingicoka baithe. Gitingicoka. Ona gaga ngoro yaku uguo. Ukiwa ati ni kurogota gicicio kia ngari ugicokagia kaima haha. Ndugicokio na ngugika atia. Riu atigaga uguo. Nawe kuma hau. Uri turingithanagia ithuothe kana ndi na kara kana ndire na kara kana ndi baba wanyu kana ndi arume othe uri gara ni ndo mundu waku umwe no ega kaba korora wega tondu utiri undu ukoragwo imuru kaba ningi onokire abokire. Yes. Nyamaza wacha kufanyia mtoto wenyewe hivyo. Kira we no amenya hekaroka thiku ithano ri ukite ri nyamaza we kira tigana horo riku tigana horo cio we reke goke ona no goke ukore tigaku ona uria wina kona ona converse na kwira biu ni matigaku kuma ri ana kama indira rwembo maraiga ati akikurete ana turete akikura vea sose tunashare ri. You can never trust anything. You can't. You are supposed to keep quiet. Yes. Ndugithio kehuragira mundu andu githuri. Asa. Thiko ici ni koru. No reke ngwire. Maundu macio manene matira guarantee anything. Asa. Asa. Ona ngikwira ati aragutwara ku. It is not guaranteeing anything. Asa. Fatani uria we inyueri tu inyueri. How you relate? Inyueri muura muikaraga. Ni mo mamira komanyu. Muura mnachezaga miujiza. Itawa miujiza. Miujiza yenu. Ni muura muikara mugaikara wega. Nogo ndu ngikoro we wabata. Anything else? No karo by then ukaigua. Yokaigua. Udura umakagia pio. Ina ngahauka pio. Ni kuigua atiriri. Ati ukoria ugathikiriria ukaigua makeria ukaigua wathikiriria ukaigua na miaka 18 athina ni heart broken kiroko 18 ni heart broken ukoria atiriri ngikaona thate tu aigaso moka sero vile unazomoka acha vile thate tu thate tu no kinyoko wabia gucomoka muthuri thate tu ukaya ndo aria space ukauma mwana wa makorofia na masuko ukathie thoko mwana wa ndimo ka mwana wa mari mao koru koru mono makeria bore igare meje atiriri nothing guarantees anything. Yes. Nothing guarantees anything. Aikarage witiari for anything, especially oko in a relationship. Oko either ne koikania ka ne ndugu ka in a relationship anything might happen. Ikwaje isi wiwa ne cia ngoro.
Mundu agateithio ni Mandago. Etagwo Mandago. Uriko? Oyo wageria, au asini. Mandago. Oyo Mandago. Ucio no gaguteithia. Usiweke mapenzi kwa roho. Weka kwa mapafu. Wathuka ukahihia. Akauzia mathieta inasoka ikisokanga. Ithoro Njoroge akwire riu. Ucio wina ngona tu araciarwo mbere. Yes. Akuria atiriri ciuria ulifanywa nini? Itakuwa tena ulifanywa scan. Siuri ni mama yangu. Mimi nashukuru. Nashukuru Mungu sana. Na ninakushukuru hata wewe bibi yangu. Kwa sababu kwa kweli umejitahidi kunizalia mama yangu. Lakini ujue baba yangu ndiye anakuja kwanza. Akorogoge githete skari ne kai. Mama ndo ngutaithania. Toke homoka na muthenya wa omwethe gwatinda kindu kireto inaugurations. Yes. Magavana vote ni 45. 45 ni mehirikitie kwihitithio. Arikitie kwihitithio. Gutigarite area aria uri wa Kakamega na aria na uri wa Mambatha. Ni makembiria ukirutira andu wira. Yes. Ndwe tha ici ri. Tha ici ndari wira ngira hotire kuruta. Asa. Ona omwe. Tondu aretagwo governor elect. Koguo ni hakiri na uria riu agwo kumunengera ki. Mathaga ma wathani. Nigetha kembiria gugitungata. Yes. Na ceremony ka gatiko gekoru. Asa. Ukicemania na mundu wothe muthure especially gite kibia ri. Ona kaundu akoragwo nako we. Yes. Kaundu akoragwo nako taru okorwo ni to muthi ri. Umuthi ni big parties here and there. Yes. Big parties. Taru ire yuma kure ni akure ringi kiharo-ini handu marikiria oku na ki. Kone mekuria. Hwaini ni kuhingura ma champagne. Ni kure ma after party. Ma after party. Yes. Na ni kindu kihaririirio ihinda. Ni akundegwire ni kwanyu ndegwire kuria milioni 5. Kuria Nyeri. Amene tibia cia Gavana. Asa. Icio ni cia wira ucio. Nikanyita keheri-ini. Yes. Tuthendi turia twi account ya Nyeri. Makaiga milioni 5 ki. Kado. Na milioni 5 thirake tuge tibia nyingi by the way. Inoti nini. Aca ni mbeca nini muno kirigana na kira kiranyuo hwaini. Ibeza nyingi. Tondu riu ngithija mburi ciganona na ng'ombe ciganona. Icio tibia nyingi. Atiriri umenye atiriri kwina logistics. Yes. Kiu ni kindu kia mbere. Umenye atiriri kagutiriri na kindu twitaga kiria ciayo. Tendi ciayo. Ndire na ite ciayo. Ndire na sound yayo. Ndire na MC wayo. Aini. Ndire na aini na ma DJ na aria angi. Yes. Iyo ni kite iramba gucomoka kite-ini. Na kwina dignitaries. Dignitaries ri. Aria maroka mundu ti wakoka kumwira ati ethe kuma gukoma. Aca. Ni agakora ati kila kindu ni kirihe. Exactly. Yes. Taruo koneza kuria magetherwo kuria gwitagwo marubi. Yes. Ma dignitaries. Yes. Makoma muno kuria ukoma marubi kana marubi. Aca matike koma. Makoma kuria kiria. Outspan. Makoma outspan. Na Green Hill. Na Green Hill. Yes. Na nyomba tu. Lu marubi ni andu aguthi kwirihira. Marubi. Ni mundu tani wetitwo ni Gavana ugathie. Ndungithie nake gwithie tondu riu ukurehwo ataru mararehagwo na bathi. Ni kwina bathi. Yes. Ikomboragwo. Cia komborwo nigetha ki. Itware andu. Tondu riu ri na ndungituika ati we igongona riaku nurenda rigacire. Ucokete uge ati urera andu moke. Andu mathiukaga. Andu ni kurehwo marehagwo muthuri. Yes. Na ugakimaigia kanyamu. Cietagwo cia maitho. Na riu ucoke umenye ni mekurugirwo. Ni mekuria. Riu ndi urigicoka muico ri. Utigwo riu na andu aria who is who. Yes. Aria marari who is who. Thĩinĩ wa campaign yaku. Thĩinĩ wa campaign yaku. Na aria urakienda kuhe mawira. No nginya mutigwo mwena othe your close friends. Yes. Your family friends. No nginya mukorwo mwena o. Na riu mwaikara thi tondu ningĩ na mbeca icio to cianyu ri. Na wanyita. Yes. Ni wakira ukoria uria wina kanyike kimaje gaku mweje turite cigana riu. As of now. Igakwira thaa ici ri twi 2.9. 2.9. Tutigaritie kuringana maharia tukinyite 2.9 thaa ici. Ngorage kwi mucuba ngirigana. Reke njuri gutingiaga ni ire hwena. Ya go celebrate ora jana munene by the way. Ucio ti oro munini. Being at a county where you are the head of that county. Atiriri weta atiriri milioni 5 nikio gikorwo ngikana cio. Ai. Na no nginya ithire. Ni guthira. No nginya ithire. Ni tuge Saudi na kahamana kiri yo ni milioni 1. Ona tareke kuria thiri. Wenda kujajo icio no inyuo baro cithire. Aca. Ibara cire guthira. Igithira. No menya mutiragithio na aria gukuite othe ati okauma na bathi 40. Ati othe mele tucemania Green Hills kore yakini. Acio mukurikanagiria kiharo-ini.
kiharo-ini tuge atiriri mukirite muno kiharo-ini ri kuhuthira sound na ndui eke tuge by then iguka ithatu ureketie kila kindu kiharo reketie kila kindu ale mekuria kiharo na gutari undu ungi wa kiharo tigarite nginya marite nginya na logistics na nginya mundu wa na cia maitho na cia maitho irio na ku icio ithatu ugatigwo riu na igiriri ciaku riu wibange na ageni aku icio ni cia hwaini yes cia hwaini hau ne uragia mukagu atiriri ni rona gatangu hituka niä ma nä å kå ririkana nä ngai nä må nene tå gå cokeria ngai ngatho nä tondå niä ona rä rä waugire atä nä gå thiä gä tä gä kä niä ndonete tu nä ma nä twahara ndå nä kahiga na kå rä aku nä kä kä ratå mango rä a kweka njä ra tå rahira wa ngå kå rä wairä waindie rä u niä na nä wä ngå hoyagä ra o må thenya twatå ire maru-inä ndä raiguä ra å kä roca na ngä guo kä no wa ngå kå ngä ona tuä ka mbiri ndikå rehe mbara tibia nake akiri na ageni ake riu tibia na ageni ake kwina ageni wetu tutue makoragwo meko milioni igiri tie ni thingba ti nyingi hwaini ri hwaini umwe ti nyingi utonyete handu ate ni kwanza ni ku celebrate na ni ku celebrate ko tikwira mundu atire ate uranywa igiri wa gatatu witirie asa ni kuga to biro tu tuothe ucokaniririo icoka itwaro ru kuria county nigetha county ngiatia irihe yandike ceki munengero tibia nyingi by the way no tukiugia atiri umuthi ri thini wa county 40 ni 45 45 ri reke tuge tondu iyo irari nyirira igite kuhuthira kiria milioni 5 kia budi irahuthagira cigana kora huthagira nini ni ithatu reke tukiuke riri tuke average tukio guothe kurahuthira 5 koguo tukiuge milioni anuite 225 urahura 45 times 5 ni tigotakiwa icio ni 5 ukue igiri cuka 225 225 yes million yes magogona macio coka unjiri ati niki ugite kiu kwa kuhuranirwo niki kuhuranirwo riu fatale gukimenya riu hari guringana na andu othe maraingiria hi nduri na ka invitation yona ka oro ati uti mundu gwitite na evening ndunetwo kiharo na wewe ali mlight ni mundu aragenia no cio wakwanyu ukaiga acha waguku muthe atinda agicururia mbacini cia kuhura nguo kuria bantu atinda agania nde wira riu niko job yes no igore guo kwagiriire no by the way love is spirit man yes mundu ucio ni mundu ari wa hands on handu agutinda ukiuga ati agarekeirwo agaregekire ati ari uhoro wa githurano ni urathirire ona mubunge wihora uraguire na ni arandakari tondu onake riu atindite orugano rumwe na ndiuka ni wa nguku ni egwititwo no nginya egene kwa gua moi by then no nginya korwo auma kiria ni athire tondu magwa iria ndiraigua ati onirwo orite na indo iria inengerana gwo Gavana elect mori onirwo ati tonyera raini ya kahua kuria Gatanga tonyeire raini ya kahua ndari aroneka Kang'ata titi ona kwa nogo Kata wewe Gavana wa Muranga nitagwo his excellency indo iria ineanago ndwe indo ineanago yes Mwangi iria ndanoneka ku hena mwitagwo ndietagwo ino ikorwo na kiria mwene ikorwo na title ya county na indo ingiko muhuri kiria kene ya county na ninyonire mundu gwitwo Nderito Mũrĩithia kineana ninyonire Mwangi iria kuratuika ati raini iria tonyeire ya kahua ri kuria nginya Njoro akineana kuratuika ati no akaumirire demu ino ihaha Kakuzi anoneka oli munyaka ni ati masafi mali abadakire namo egwetha maina baba na gutigie kona Gavana ele Muranga egwetha maina baba ni muri atiriri mundu ucio kari gikiuru yes ukikira guthi kana imagine kana na ndiagirite tamu igiriri ndangiracokire ondu mwitikiritie ri uguthie kuneana kiria mathaga ona ikorwo thuire mundu atia no ko na ndwe no plastic smile ya ukimunengera kana ugitumane ugacoka mwitha na thutha wahemuka muhura ngundi igiri cia baru tia kuhota lenda no nyita indo cia kunyita cia akurutu thahema
Gavana ngehitithio akiriraga. Asa. Kodo to Kiambu na Gavana ogwitwo Gavana wa Matangi. Athiriri mundu etagwo hema-ini. Ukamwita ono koro tondu tau no aririkana uria wari Gavana wa Machakos. Yes, Mutua. Negaga he hindi rutwa mwitite na hau thutha. Amugeithia. Akimuinya. Tandua achayu. Mwa. Aye, ekalala kwa wena. Mwone tha mura thutha hema. Todo in politics. There are no permanent enemies. Yes, no. Yes. Leo ile daisi matina ruta mwera mwe. Wako pamoja. Yes. Leo ule ukikiona na niki gituma wono ukigira raini ne akahwa na indo ile ine anago. Cia county. Muthuri yo ne gwana tumbwethere etho wa iria ne gwetha mwa uri ande mwethere kabae gakiria kariuki maina mauria maina baba muikaria handu thi to ne one kena stress ucio no mwa aria marera gwatiriri mumurore muno murore kana ararakara na ihenya ne aria yariria ena maraka ena kiguthuko ndarona toro arara kiugabu Ukira uthi kuneana mathagari. Yeah, it does not make you. No. Na gutiri undu ungicenje tondu ona no nginya ukihitira. Gavana wa Muranga. For the next 5 years, not unless buge ya kundu ku imwapice. Impeach. Yes. He's the governor there. Yes. Na tondu negerwo mathagari. Ne hitithio. Munengere mathaga. Munengere indo. No thie hau. Ni undu wa kuonania kindu gitagwo continuity. Rigo mugeithie munengere no coke omwire amenya uko ni kuri theru no ndimukurikia kurikithia zeru ayo uko ni kuri theru Congratulations to all the governors. Especially na aria makiaragia rutio miro turaria. Neguo. Amaturutire wira. Riu horo wa campaign ne muthiru. Watufanyia kazi. Na riu ni makirikia kuingira riu wabici. Riu twambe twire mundu gwitwo wa Matangi atiri. He gitawa gitakanaga haria juja. Gacororo gitakanaga hau. Giturite gikihoru. Mundu gwitwo muthuri muratora witu twitaga uri ari twitaga BJ twitaga riri o murata witu twitaga Tom Kimari. Yes, ndirwa muona ora wa Grand Toms ona njira mena Gavana mweru Dr. Kimani wa Matangi just from his inauguration ceremony and on behalf of the Kiambu business community again maramu wish well. Yes, riu koguo ri Tom Kimari ri ira Gavana biririo ira na gitawa kiu nigetha macabi je iri aho mukiera indi haha ya SMS na geto na evening kuria riri no to Ola di not ndego giukari go gi celebrate our new governor wa Kiambu tone ko tugikoragwo na ndrona te how to korwo uje yu mutho hwaini ya maundu maingi amtapate turite wira ndodori huli akonda riagera hau muthenya ri ndona ta poster ya bothikiririe ndega akonda riagera hau muthenya ri okorwo no tukunde kugera no ukimenya nigire Gavana riu ti Gavana ile oje ti Gavana ile ni Gavana riu na riu baja ena andu akumwira tie bikore ira asa nyango raza asa no munene riu gutikiri undu ungi ega mari indo ona mundu gwitwo ri ari ukuria thogori aranjira mararira indo citu kuria Windsor eni na Gavana eni atizito akirido citu marazi kanyagira kuria Windsor muthenya na invitation nginya oro atiriri ukiri wira ndo riu no ugiuke hwaini tukiumira mundu aikwire hitukira utiria go nginya utuko we na tiria go nginya utuko